Duntachi Nesul Cherjugi Lerin Pinigo Subda Chikalo, Poro Wansil Pekangle, Dorkajumi, Lebim Tuji Wamda, Sunam Hamga Chingi Honle, Jangtongi Lerim Sidi Shumi Yonglo, Kuzambo Sashuni. The Duntachi Nesul Cherjugi Lerim Sugitele, Tambara Nesul Sodin de Jandashuge. Miwangada Rimbochegi, Desung Gelyong Shabdo, Kolam Legulgi Olo, Kurizambada, Gebishingi, Shunglam Gojenalu, Ujuse Nai. Dugi Tsaktur Hensogi Sampe Godin Tabni Imi Chisok Shibi Gelyong Tsokdi Tsaktugi Tunlo Tsogin Sakongi Jankadi Mapa Beni Ime Pangri Zamba Tijung Thorim Lobda da Chuda Namlo Sabdina Charchu Beni Imle Shurigi Nyenkaya Duwese Ime Da Nesul Kasel Miwa Ngada Rimbochigi Desung Gelyong Shabdo Korlam Legulgi Olu Kuri Zamba da Gebishingi Shunglam Gojenalu Ujuse Nai Shunglam goji tende dia chabje rimbochegi ze nanu. Te miwa chogi gebi shinglu shubikap bongde ma gelsung jongdar gi sagona zikort nandi la bemi suda chika jete ze nanu. Junglam de ya kolam gi pizza yepe zoni gi migul ki medatun jake da lecture sube yepe me de debi lo chuna lu de sup so gi jongkha khichina lu chui legil so dubde chenchi be tha khi yu medatun korlam gi legil de ya de sungi lamsel le khonda chi khanyam del be de la bini gutsuno legil de ya de sup so gi lamsel gi la chuna lu cho dub yepe zo de maom benalo la gi rixel gi ma dawa legil gi ta tok be mita jinchong thapni Dele khaba ke la sona lu chodu bi pezoni ki ten lu ime wal chaptangi thigale bedere bechro waldi gade bicha gobina sudordi gade bichu gobina andi so nyam matule chatop station mila tenga che black top sela mila tinadi andi so ro jaga disu ki ta de matonga che dromi ki di sada pula hami goela andi so gade bitamina andi so nyam matutu bi top station mila Digi be legal digi ten lo desup so lo jondai chini da legal ta tok bini gi ten le Japan lo mingtam chen gi le de china le kholam gi zoke chi da zori ko pen chi te le lezin zinjong ba chi chu no taru legal de du bi kholam zotin gi la so gil chi ne sa da tim kholam gi zoke da nyen sung gi la chui yo da lamda num khor da tin gi da jang so ye pe so ni gi ten lo ime Dezumbe la betanda kerik so dubi na jun solo goda tuni giten lui me Himalaya retaining be now lo chigiring lo la bewe kapsulo ngachi dubgi be mo sumindo si shuni bi la the machine diso gadibi toni na gadibi tani na sina gadibi tani na karama chokhacham ni lo gusundi ge be yintin madu lesha thopchi si shuni mi la Kilometer din hapchi yumi korlam de ya na hi chida chuni bichi se chubdin le gutsu lochi tik tina lu judu no de legil dina lo tishe nyoni da gilji khecho lakhaleni tele jemi jondar da chadi sugitun le se dongel tam saya ni jasum chuso ge ne no daru legil dina de song chikja tukchure dun gi te khato yepta dina le tari de subtu tishe lalin thamida sum sa jemi tele chu su zotin na la benida kheri gi jondar be ye be me Chandani sugitun lo kiletem ginin shupyo in. Shungi chida tambe nale tato chunse che yanchagi chachi toplam yumidi mebe soni ime. De lunchin yisa nale nesul sartin tami da chuda debe tachi media lengi shungsogi charji bewi kablu toplam di mikti kemi da tidi lalin mithabdo yube tombe shulo inse kyudidu. Diya heme lo sunale tumigi janka yarsing jomida tundi Ombablu topodi yubika toplam su lokje bedi yube ime. De New Zealand henka da chuda chilo nitong kechichi lonara toplam le tembi tedi nyultam saya chikja chumi gel hapji jongi ponus ime. De dato chunse mingom chiktong nijal hapjigi toplam di lendi yubda toplam yumisugi New Zealand bedi yubi sonka sunale chanda sozonegi mensu tsidi pisi lejum yubi chachisu te mafobe nyusuni ime. Dida chikalu te yanchagi toplam di
dewa yubi gelchi timluk da chiyik dele chisogi jabnin chajok da thidi shungsap sulu chamjip chini ime gyakab na chirsong da nangdin gi khabar yarsing jomidi seni gyutenle shungi dalepa selda mabyo chunse nangdin thab yubi chachi su yumi chongrik demdin beni le kakcha bedidu iru tarigi kakche lamluk di nangkhe gi thengi kompel tani da chirsong thaptubi chachi su demdin beni gi theka lalin thapni ime te dato chunse gyakab nalu chongrik demdin nga godin thapdi yubda dia mashu chira zotin gi demdin su ime thematic fair bewachindi tai ro b2b business to business discussions dialogues besubi te ditulera newni members nale to display and to exhibit different kind of technologies the innovation the handisube bewachindi te ngachi support beungla mostly the consumer fairs and you know that ngachi reserves that this position economic position e katabe yobina na abu gara khenla and bendigi more and more consumer fairs this bewachin the import begobela chala dollar nale berube INR ne berube te dele already market nale di chala lamala me du sheshuni beina hani benidigi di inchi minchi ngachigi te dato begop minu sei sheshuni beila Dugi Tondel Nedi the Tipta, Dichi da Dimbale Guba Tinjam Chira, Chitonda Nandegi Kebadi, Nildam Terbum, Juji Malamchi, Tendi Yubime. De Nahi Lochina Bewachin, Chitonda Nandegi Kebadi, Nildam Terbum Sumchuso Ni Lapchi Teno. Du Gakab Gidichi Chida Dimbale Gubatin, Lome Nandel Bemidi Tidi, Nidam Terbum Sumchuso Shil Hapchi Nebi, Jachitsu Nandin Bedi Yuru, Chitongi Negondi, Nildam Terbum Kechil Hapchi Lege Mip Ime. De Du Gakab Gi Nandin Mashu Chi Bemi Gitona, Nidam Terbum Nil Hapchi Nebi, Sanum Nandin Bemidia Tidi Yubime. Dida chika gyakab ki chichon thosho tabmidi nitam therbum shil hapchi nebi silicon zemi satirdi ime. De du gyakab ki nanden mashuchira jagarle niltam therbum nirsum hapchi nebi chachitsu nanden bemidi imda digi wolera Hong Kong le bedi yup ime. Dida chika du gyakab ki chichong mashuchira jagarlu tabdi yupda diya niltam therbum din hapchi nebi chachitsu chichong tabdi du. Janda netsul gitenu gili demgi netsul di tashyang dingi tudik beu I. gyakab nagi nyukang sumgi dauchi nalu sheengi kindul lemi tonta chi da dunjal hapchilo kindul ngiltam therbum ge malam chip chindi yup ime nyukang sue duk panjab gelyong nyukang da dugi nyukang dele du gelyong nyukang su ime geljung nyule wanzingi nyukang disulo heme daunale sheengi kindul jinchobe zoyup ime 두기 뉴항 잠지기라 지대되기 지세 캐치지 춘세 쇼윤기 꾼들레미 미동탈 합질로 꾼들 뉴점 테르붐 nga마람지기 지입신노 디날레 미든잘 합지기 땀 주고비기 꾼들다 제미 숨잘 합지기 땀 주먹고비 꾼들레뉴비메 디좀베 두겔용 뉴항기 미둑자 캐칠 합질로 쇼윤기 꾼들 뉴점 테르붐 니테지기 지입신노 데 뉴항 디날로 꾼들레니베 미동탈 합지기 슈이 주디요비메 Tele Dukbiin bi Nyukhangi Chidatigi Chise Kechi Ni Chunse Kindulemi Sumchuso Dunlo Nyutam Saya Chikja Kechi Sumlapchi Kindul Bechino. Gejung Nile Wanzingi Shoyungi Kindul Tia Ekha Niwe Zodiyo Bime. Tia Tam Tsugobi Ekha na Nyukhang Tsugi Nyutam Saya Nga Chunse Pchinchobe Imda Dinalo Kindulemi Digi Tam Tsugobime. Tele Tam Tsumagobegi Ekha na Nyukhang Tsugi Tam Mevabe Nyutam Saya Cheda Jitsunse Pchinchobe Ime. Gejung Nile Wanzingi Nyukhang Tsugi Tenlu Kindulgi Tsejitiya Tam Tsu Magomelu Jacha Ngada Tam Tsugomelu Jacha Chuthambe Zono. Tsejitiya Nyukhang Rangra Sosui Kindulgi Nyatangda Tundi Onime. We have a total of Ngachelu Kindulgi Tseji Tam Tsu Magomelu Jacha Ngada Tam Tsugomelu Jacha Chuthambe Jacha Chenga Yu. Dato Tsintsigi Tritemda Ngutam Terbum Dulhapchigi Tem Ime. slightly more than 6 billion. Kogilamina Shumai Tsilona Kindulgi Nyatangdi Juche Jungse Imda Nahichida Chuniba Tsunse Dugeyong Nyukhangi Kindulgi Nyatangdi Niltam Terbum Shipshi Niime. Nyukhang Digi Bewachin Dato Tsunse Shoyungi Kindul Niltam Terbum Nipchimeda Jime Kindutsu Tsidigi Be Duchichida Chunibigi Nale Nyatangdi Niltam Terbum Ngapchulul Hudong Ime. So 50 billion ki 15%
ngütam therbum ngapchule jacha chenga beuda mangla halam chitheme datu chinse ngütam therbum ni jinchadi beru daru ngütam therbum shi malam chigi kündülbe jinsnime Slightly more than 4 billions. Kogilamena gejunile wanzingi zodi yumi tseji jacha chenga gulu malhipchile nyukangi nyungsho mi tongta chi techulu kündül pinsuni meseime. Daro kogilamena misugi kündüdi loktab tsawda dün mi susulu pindera düni imle kündüdi mapchimba mi jaseime. Deda chika du geyong nyukangi timbulu shoyungi kündülgi tenlu yenla isa losubera pidi yobda dugi nyukangi bewachin shoyungi kündül lengomesu isa tewa nara ongobbe ime. Janda nesugi tenlu debika pradangi nyujudi shtojigi dulen bewi. Lokshuk lakorgi legülgi oğlu, lokshukgi lakor nyuni tandu kemi lakorgi deyop sumchu so chilo nyukang nale kündül su tanjuka top tsudi yop ime. De hema lokshuk lakorgi tenlo kündül le misugi kündül lokdi tab matsubigi seji tosubi yoble kazakhanim kongi kündül di matop ime. Tab madyode tuk lakor tsokpagi kündül tab gomi chashiji tab shimle kündül lok tab matsubi seji mafa bedi seydi yop ime. Duk lakhor tsokbagi dugi nyukanglu nutam bumunga lapchi tabigi shule lakhorgi deyop sumchso chilu lokshu lakhorgi kündüsu topsu diyo bime. De kündül loktam medigi kündül tab matsubi tsejide jasha jeda tsa jele jasha nida tsa jelu mapa besunu. Lakhorgi deyop tsugi tele mashu chigira lakhor nimsu tsong tsa diyo ble kündül matomni digi lokshugi lakhorsu len matsubime. De jungi lokshu lakhor legilna kündül pinchome nyukangde dugi nyukang imda diya kündül loktam matsubigi tsejide jasha sumbe jayo bime. De duk lakhor tsokbada tibda nyukanglu tiru diya tsokbi mangilnale tapchise ime. Tenga chi taxi association gi nalebe te da phalu te mangildi ngachi gi japchogi thole tabdagi selabe te mita ngagi tenga chi gi ta tirudi sunga chena dukla ho chokpa Bhutan taxi association gi be tabbe be gale tenga chi gi MPL semidi te khongiani seji ji dula tenga chi jacha nilu hego be me dani jacha nigu ke be gale te ro bengi khatule te dale pha te lokdigi be te ata khalu be ranga chilu te da londi nange se Daro kugilamena hema nyukangna kündül loktam matsuba liyume lakhorgi deyop ngabdigi dauchigi nankyo mangildi tsokpalu tabgosi imda debe be matsubachin konglu yubi lokshugi lakhorsu cho jaunsi ime. Diya kugilamena tari duk lakhor tsokbada dugi nyukang tele lokshu lakhor legilgi pana tsenta kyodu yume genjada chidi inse shichi. Genjada chibda tiru tabnigi tusyo dauchi zobdalu konglu tensochi tanibe imda shadidi dau nip chibe gangle lokshugi lakhordi chonibe ime. Dele lakhordi godekyumi jemichilup chinibe ime. De kongilamena debe bemedigi kündül loktam matsubi tsejidi kündül pinchobi tsejigi olu jatsunime seshechi. Daregi lokshu lakhor tsuda gyakhamnalu lokshugi lakhor nija tukchuri chi oni ime. De lokshu lakhor legilgi kyomena lokshu lakhor hanjo sumchuso gubdi jobaral hyonse ime. Nöden digitelu dugi nyukanda chika dewa tabdiberu tab masubi. Jungi lokshu lakhorgi legil tiya gyakhamna sanum lugome lakhor sumjagi chablo lokshugi lakhor su tsunibe chillo ni tongchobgele kutsuyubi. Tiya lakhorgi deyup tsulu gongse papcha jacha kechip chinida nyukannale tam tsumagube kündül jacha dünchup chinibe ka sidiyubime. Janda nesugi tenlu changa dawagi nyejudi shtojigi dulinbewi. Dugi tsaktul hensogi sampe godin tabni imi chisok shibi gelyong tsokde tsaktugi tenlu tsogin sakongi jankadi mafa beni ime. De diya tsogin sakongi jankadi hema gebja dukchu redu yusale shibchu sheji mafa bedi yup ime. De hensogi kyemina debe begome diya zedo mafabgi tapsheji insi sheji. Gyakhabgi sane them thekale pha kholamda jundelgi shabtu thankyu hedi yumidatin chakthul hensogi chogin sakhungi jangkha mafa benigi denle chajipchi godin thapnu hensoda thuwachin debe chogin sakhungi jangkha mafa bemidigi shabtu chulu thomifo zeme deda chikha kheche dembi chogin chumi karagi rangi chogin sakhunda michigi thochu hensogi yondel chawgoda jongkhak chakthu iksanchuna dewa thapjimle thache zona zeime dele ngote lakhe ja yimida mazwa yimichuya shule tab madeu mithinigi denlu datolera zogope ime
Dizumbe ngote lakhirgi diche zo yumi soya gade jojo sap sogo pe me. Zaktul hensugi ki yumina gya khabna chechokda midei lerim chu shumai danju chenche godin thapchoze imda sampe chida nibale ngaba chenche jongkhagi lota chechu chu mato shemi chechokda midei lerim chu godin thamnibe yobachin dichu chu theni da yanchin phashu chakbo pe ime. Deda chikha sidin chokpa da demo chugi gomdi takur dia shumai danju chenche godin thapchuni me. Dari yumi gelyung chokdi thimi chugi neindi sambi chida ngabi chiche gulu chami me. Gelyung chokdi da tipda gelyung chokde di thoti gi chokhanchi beole chokde rambishi nekabgi nein mi ze me. Dibeole chokdi thimi sap chugi yikchandi datu yubi chokdi nein chandi digi namba lera chi lengop ime. Jandane solgi denlu kyalzong chotin gi nyenju phiu I. Mandishu Lomi Legil Wangzingi Lokshuk Megawatt Dunja Kechi Bemi Mandishu Lomi Legil di Chida Digi Chise Kechi Dungi Se Shungdel do Duklarjung Lomi Lezin Lo Tsite di Yub Ime. De Legil Tsite Gi Tende di Timpo Lube Tsidi Yubda Dikha Tenge Lembo Loknath Sharma da Dhulu Chagargi Kutsap Sudakar Dalelagi Dejut Nai. Tende Dikha Mandishu Lomi Legil Wangzingi Sinchong do Chenda Duklarjung Lomi Lezingi Zinjong Dochi Nigi Bana Legil Tsitegi Ichagu Tsenta Yakuno. Mandechu Lokme Legil de Chiloni Tongchugugi Chida Gebena Lunch Lodutsringda Jagagi Lunch Narendra Modi Nigi Goje Nayubi. Legil goje bemidegi dulu lokshutini nubadi chacha jipshi jigi yasing bedi megawatt tonta ni da sumja lapjigu ke yupime. De legil gutsushim lechu tato chunse lokshu unit terbum cheda chutham tundi hongbab niltam terbum sumchsu dru zosunu. Dengel henkale kopensu da tibachin legil diletumi lokme mashuchira nankyogi kodesu dumni dönlu lalen tabonsi imda delel hanju tumisu unit relu nutam jilhabrebe jagalu zonsi ime. De lokme gonsi diya legil gi kündül lokdi tab masa chunse loknga gi pana jacha chuthamre yasing benibe ime. Gopensu gi lamina lotargi ongbab nale nutam terbum cheda gudechi junglu da nutam terbum nga dechi kündül loktamni gi dönlu lalen tabonsi ime. De legil di chabikab jungi jagalle nutam terbum shipshi dün gündülen yöpime. Legil digi lorenalu lokshu unit terbum sum tinsubi pose pado yöpda digi hongbam nutam terbum chunire sosuni ime. De digu legil digi lotar shindu naklung greenhouse gas tan saya nida bum jidere mapa besusi sheji. Mandichu lokme legil gi shiwi zorikda mideda takorgi ledin tsuna Dubde le shumtendu yumelo chilo nitong ke chilo London lu yubi Institute of Civil Engineers semi pekhang le Brunel Tamaya top du yubi. Janda nesugi tenlu changa dawagi nyujudi shtojigi tulen bewi. Soil Henkagi Timbu Gelyong Zoten Menkanalu Nepsugi Daden Lamlu Sonigi Motab Legildi Dubde Chenchibe Tendu Yub Ime. Lamlu dia Gyakabnalu Soil Shaptosu Turik Nale Top Tsube Sonigi Mikte Kep Ime. De dari legül di jacha kechi ge dechi judu di yupime. Tunta chi ge hema timpo gelyong zoten menkana nimsum gi rinlu motab gi legil di godin thabi kablu nep nija ngap chul hapchi gi thoke benu. Te sowe gopen sogi lamena lamlu di sap beni digi lalin thamni na tab madeu dumda re thendo yuru legil di dubde chen chi besoi se eme. Taru nebi daden lamlu digi nebi daden chu thoke bewagi mache menkanalu menyik chu mapap beni da shabto yarda tani na phento juni eme. Once we have the electronic patient information system, you Tirik nalu nebi daden chu thop chup be zoi kale neb dilu duncho gadap cheni na da dichenam ina thop chu dizumbe me gya bamangu bikha neb ka gi menchi beni ina me nalu duncho chu gi dimisu hamagu i sagi langu mi deda chika rangi takchi gachira beru lamlu nale thop chuni imle digi nebi khachil chu shani di yada ta chu. So it will also improve medical record keeping la.
te sowel hanka da thuda lechin kechi lapchi besale dari nepsulen besada men gi lechin gi lamlu judu de yab ma che chenrik takche da yeper gi lechin di thachi zo cha de yab be eme. I think right now, I think the biggest challenge we see is health worker gi receptive. ngagi tawachin dato tap madu bomshu dira lamludi sapini digi soi labe mitsugi godamba lalin thabi kap gadebe jonga da nebi khasil su chachi logri na thoki begoni digi shabto michiga nowi dokpaye tezumbe lamludi lalin thap jamto to be yuru dunsu chugi gadebe ngelun beonga je nome to do this. So datodi as of now the buy-in is quite good because the system is quite easy to use. Legil de digital drugyul gi chorim lerim chi imda legil gi la chu sampe chi da nga be nalu judu chubi rawadu chanda ne chul gi denlo kinsang haden gi nyenju phu I Dalepa timluk tarji bemida timjip dele tangtim gi open sugi keu nyechong da tewi zeji chuna tunchi su dangden be jinsuwi rewa yup ime. Dia tangtim gi open sulu keu nyechong gi tholo phunsuling lobe godin thabdi yumi jongdar theng sumbam di chida digi chise kechi shigi che judunu. Te jongdar dia samning chisok nyoze da jangin isagi japchur bedi katim kyuzin lekhungi du gelyong timdin sukde da chika nyamdil bedi godin thabdi yup ime. Tangtim gi gopen sulu keu nye songda tewi zuji tsuda tewa tamnina timdin gi icha lambe mimi da gowa da tu mimi dele keri gi churupsu mini digi tammade utyondo yupime. Iru nimni gi jondar digi keu nye songi zuji su da zuni da keu nye songi nyamgipsu nguzun bedi dele gyakab gi timlu da ti keu nye song kani timsu lalin tamni gi gole ripa da yunte su peni lu zo utyondo yuple pen tosu be rewadu. We have done with the police. And we have done ngachigi timsung da zebi yongchab iksangi kupin chulu jongdar jin chai heme disumi jongdar ji jangbin chugi tenlu godin thapji jangbin chugi tenlu daregi jongdar ji ting sumba I debole ngachigi dalepa chugdi sumcharagi keu ni chongi thelu choktebe go chu se nodo dalepa khongchachabgi zoji disu phembada niba yube chichu. That's when we will be able to deal with this issue in a more effective and meaningful manner. Dato tsunzu timsung gopen mashuchi da zupen yon chabi sagi gopen jacha gupchuko gedeji dele gyakab nankyole jangpen karalu jondar pshinsa di yupime. Dizume jondar gi madowa zamling chiso nyuze da jangeni sagi jabjur bedi katim kyuzun lekhungi zonka kechi karay na goday lerimzu goden tapsa di yubda. Dinalu lupchu da jondar bimi sane jungi gotibda amsu chaja da chudubiyargi ledi kyalang batsu sowi labimi da zuzhong tsu lobday loptemba da tsongbi midi tsulu jondar da gowa da tisu beyu bime. Iru kongi bewachin mi mashu chigi kyo nye songi kole ha moko zumchi dusi shichi. Dizumbe kyo nye songi nyodin mashu chira nye jumma bewa ludo yumidi tsagi chewi jijilu judo yu beyime. From my experience of talking to people across the country. Ngaraki gyakap nangki gi mi chuda sani jungi ko tip tele khalang pu chuda khalap tauda khong ma shu chigira digi kole hamokwe ha godi beru nyenju mabe wa shapme debe jami dia katel nyenju begop inam mashimida niba timsong yiksana juni nyamche di ime. They don't want the hassle of going to the police station. Katim kyuzun lekhung da tibachin chillo nidong kechi chile chu gyakabna kyo nye songi nyodun chi jamji tokyo beyo beyime. There could be also some cases that are going on. ngachigi na dulu keu nye songi nedin misi lab mitsu gyakab nangkyulwe keu nye songsu jungdu yubong ngachigi chagera disu tani di I scenario. So these are the concerns that we need to look into it. Chilo nidong dunle chu dulu kyo nye songi nyodun chuji tokyo besale kong chutamlo kyo nye songi nyuzu podiyo bime. Dele chilo nidong kechile chu du gyakab gi Iraq da Oman le dubi amsu nija lok gyakab na kiyominda dun dare kyo nye songda tuwi nyodun kechi ji tsuji pchewi gara yubime. Janda nesugi dunlu pinsiling le pasa doji gi nyeju dish doji gi dulen bewi. Pangri zamba Tsijung Thorim Lobda da Tiwachin Namlo Sap Chumo Yulo di Charchu Bedabe Oni Imle Shingla Benige Tenlu Same Sime.
이루 로디나로 추리기 닝카야 두스이메 랑룩치기 카툴레 로삽디 란다 추치비 체치레 코츠디비 대체중 토림 롭다다 팁다 뒤치 잠닝나라 벨조다 TV tab 마디우츠 티니베저 시비메 지단기 ngacherege te lothodis imsumji bebachin ti dijilonalo namsami leshimdo ti nadinnileya ti ngachere kishing medula sokbadisu ti namsami dijilonalo ti leshimoni ime asishunila chiong zamling chikjurgi tele siju disule tendege be ti ngachere penjor la sokbadisulo ti disumgi nyedanalo tabdeu madeu disu ti dumdari ti tensini ime ti suya ngachigi chumo yugi logi ti logi ngeshinale ti debe ngeshibe ime asishunila taru kogilamina disu doktablu guru rinpochegi sildebda chitin wanchu manida baza gurutsu chanilu cengobe zerime chirdang jungwa shigi nale te chugi jikbayme disugi dendalu te chirdang ngachiregi yula shida disulu te saanda sergim la sokpa disu pyunidang lakbardu te jungwa shi lachuk ugen mahanguru ki te söndebda disulu seutabni te la ngachiregi dugmiyongi lhagel te chamgi ngawan namge la sobigi söndeb jikdewa shu la sokpa disu sakdegebe te anisumgi doktabda tigya madowa yugu sosoda te rana sosogi tabdeduda tündigebe te garagi manida bazaguru la sokpa disulu disugi nalu tsendapsumjibe bachine disugi kengen disu te dosu sashunila Tichigi lodinara lota sanshu keba tuloba lochukchida sumchusonga tele ngapchu ngagu lametsu imle lada lerim kachira beru lo disugi kotsubachin kefen yuzime tele dichi namlo chumuyu logi tunsumdi pada lu jinzurdi lopta pya bemitsulu poble konchachap la kachira beru sabzab begozime tisumbi tichigi tanadi randa sumbada kubina pobime karma wandigi nestuldi kizanshigi nyeju pyuyi Timbudugi janda tukhanale tunchachigi nesul cherjugi lerimdi nichibe pyu saisi shuni kadishe